Shubor nakaslem jong unausan hima. Ketenat pulit jong kejenla lingba ke Central Recruitment Board ho kerwa khubor bala penmi patba mentaka sengi ke arpu pratarik unaiwing arajar arpu sau. Kala pentip basyen kan sesedang biang ban penlong ye ke physical efficiency test lani ke pet nega benta ke kampulin. Haga bede bakani na kaliang IGP Com Chairman jong ke Central Recruitment Board u Dalton P Marak IPS ula pentip bayi kitarik bat kijingtip ki bak company haga bede bat ke pet ansa pentip syabaro haga por ke babiang. Haga jo ko por lakin turu ya baro ki kena samla ki bela pendap ya ke kampulit bagi ni ipet ya ki jing pentip ki bathikna ki bawan lingba ke website jong ketenat pulit. Shisho nakal yang ketenat pulit ke lakin turu ya ki kena samla bakin long ki bayai sya bat ya trailang bat ketenat pulit naga benta ban pentikna bagi jing penlong biang sahisen ya ke PET kan long ke bayai bet ya renti. Ketenat pulit kalakin turu ia barok ki kena samla ki berada ban tep kam ba kinam nget ki khubor hamsaya ni ki khubor thok ha ga bede ba jing penlong biang sasisen ni ka pet la kalong ha ga bede ba kitarik ni ki jakaru henry ban pentip lani ban chu phone bet cha ka office jong ka Central Recruitment Board ka badan ha mauro shlong how number henreu not lai iwei henreu sao ar hnyo lai kumban chu pinkin mau ba ya ka physical efficiency test jong ka jingjit iki samla na ka benta ka kampulit lapan sange tang hadin license bala pen long na ka daw ka jing thut hakikor ki board jong ki machine ki ba shim jing kenya ka wat ka bagi khana samla ki mare badai halor kani na kalyang katanat pulit harengkat menteri badai pej ba preston tensong mula patha ya katanat pulit jong ka CRB bakan pensange ya kani ka pet kadado bandada ban penbet iki kenrum kenram halor ki tiar ki bala pendon kam